Ovaj postupak je blagorečeno čudan postupak, ako se uopšte može nazvati postupkom, sudskim postupkom, jer su ovom presudom pogaženi svi principi, sudski principi prava na pravično suđenje, jer kao što su rekli moji kolege, ljudima nije omogućeno da daju svoje mišljenje i svoje odbrane u toku postupka, već su se samo izjasnili da li su odgovorni, da li su krivi. Oni su rekli da nisu, trebali su da kažu i zašto nisu krivi, zašto to misle, tako da je sud doneo jednu odluku. Ja nisam do sada video takvu odluku na brzinu, bez saslušanja. Evo danas vidimo da im je onemogućeno ovima koji su proterani da izjave žalbu, jer moraju da sede dok ne bude gotov postupak pred apelacionim sudom. Ljudi to neće da rade, tako da moraju odmah da plate i da idu. Kao što su rekli kolege, mi ćemo da izjavimo žalbu i nadamo se da će ta žalba biti povoljna za sve, kao i za ove sa novčanom kaznom, tako i za ove koji su proterani. Očekujemo to u narednih nekoliko meseci. Nadamo se da će biti što pre.